nabonun thusim ngai din kain lim kinwe 2003 kum Jun thla chun South Korea a Ulsan Hopia cheng kum somlali a ta be numei chapang choi ki tinuhin online a konin gulhang chapang khat pek kitipa hi anaki het to pi ni hiti chun cha ko na chun choi le pek cho ahung ki housing hontan lagu lang ahung che ki tai chizau chun January 2004 chun pek kitipa chun choi chu ta sata ki mo pi ding ti in anati mi nei ahile lagu lampi ahung ki housing hon hi phana chun choi in jong ima boina pon ti ti in lungtho ima nei lawin hichimi pa cha ki mo pi ding ati tai nei pek na Miriam kiti chu choi te chen na khwa kona ba sa nidan ka khat tabang hoi ki zor hin hiti chun choi in ama ho chen na Ulsan Hopia konin bas in tawdo in Miriam muncho anazun ta nei hiti chun pek in jong bus station a chun analam to in hiti chun agawa ale honin akhaulim le honin nilha alam nidan gu mo vel ahung hi phana hin choi chu in lam chi ding akisata na hi le hilai hin nidan gu zo nung le Miriam muna kona chu passport to khacha om ta lo dan chu ahin hedo kini ni ahile akile na ding gari la om ta point choi chun iti ding hitam ahemo lewin in lama ain ko te jong strict ta hi ki ju chun apa jong judol mi ahi kille thilniaw cha asu hil na ajong mol ani ki thei jing ai chinaki ka chu apa judon zukham jing ja anu chu chimbe se a in lama anaki le ki retan hia chun pek in jong choi chu a in lamba ahung pa a cha kona chu amain abaya aga tha ding ti in an tim kinin hiti chun alam pi dang he lo phanin choi in jong pek te in lama ding in achi ta nei chuti chun achi honin pek te chen in dan sung alut lu na chun pek in choi chu thi mol gi ta khana hin ahin bulu jing in choi jong chu tolin kho helowin akizam ben ta nei hichi pek in choi apuina in chu ama ho in ta ta jong hello chia chu ama chang se jong cheng ai pui aloi midang som khat chen jong hi ana umo hi hichi pasal chapang ho si chu high school student ngen a hin alayun chinaki ka acho gang members ngen be ana hi kinoi school mun ho jinga jong a classmate ho a eng a bolwa sumle ani le cha di ho ala apiwa be ri che lo chang ne le khamna thei zo si ana bol hi hichi ho chu abol thei pen o hin school jong amin mai maya hong kai wa anuk dan ta wa hin ho ana man o hi ti chun hichi pasal chapang mi som na ni ho chun choi chu a naw kinai pi pen motel khanin ahin puyun ya chun khat khanin kichip nain ana nei taw ni hitia chu athil bol do ho chu camera khana hi anakap do kilwa khonung le choi chu blackmail abol ki thei na diwa hi ana bol hi hiti chun hichi holoi chun choi chu gi na nei dim demon athil bol chu asei do a hi le a video kap do chu internet na upload wa asu thang di wa hi ti in asei nei hichi zana chu choi hin sumjong $15 hambo aki po hin chizong chu ala apiwa na sata na su ki mo hi choi chun apa ki chalwal jin achunga thil su chu koima cha kom jong asei do pon anawnu kombo se in ana sei do ni hiti chun hichi pasal chapang holoi chun choi chu a hin kol jin kit pantaw abang le playground mun abang le tennis court mun abang le mun thipla ala ho ti in akau jiun akau naw muna achi nom lawa achi a asei abol nom lawa hi le mol ho in awajiun abang le thi pum kisanin anajep jiu ni ata sangai cha no sula na dinga akichim naw se cho hilawin mancha thil ipipi ham kisan mangin anaki chit na on chipasal chapang ho jong hi kum som lagi noilam ngen ahina layun minor hina layoi hi report so akona ki mudanin choi chu soma kona som na ni veilam anako hi ako siule pasal thuma kona som ni le ki ka cheng akithon ki chetnan ana nei jiwin hi hiti chun hichi kum sung le le achun choi ki su si na chungin pasal som le li jen ana jaw phaun ni khotam ta chungin mial se ta in ana su gen theon anei ago achunga kai zo si jong ala apion asu si naw video ho chu video akap do okirwa avel bela agi na a amanawa ki chipna ana nei hi hichi a video chu
joy gi na aman kiu se Halloween internet nin jong an upload kitawen USA Japan China le South Korea sumjeng in jong mi tampi in anamutawen hi ichi video ho akona chun athu chu ahung ke do tan hilai hin thu tha khat hong ki thang ki chai le ichi pasal chapang ho chun joy naw nu jong chu ahin puya ama abol na bang wa abol ti wa hi tia ana sei wa hi akiti nei iti chun khunung in joy in police ho koma imazo si asei do achun ichi mi ho hin a ha gi salbe se naw ji in anaw nu jong ama to hlona ana chi ai dan chun ahin sei do kin nei hi jong le hi chi pasal ho chun anaw nu chu athaw walin ka dei pu bi tia ana sei ki dan hi icha akidang kitta kha chahile joy so pi honu mei khat cho joy susia bolgen thei hola a mi khat ta chun ki ngai hi hi ja cho joy asu se wa a bolgen thei na ho zo se cho aso pi khat nu chun abon cha ana he pe pe sa hi da na hi jong le adom pa cho ato so na asu pinu joy ki su thang le cho ana kham di lo ti na hi ichilaya chu joy chu kum som le li be hina la ya hi iji achu ain suwa kona support ima jong ana mu be lo apa june ma ahi kiji achu anu jong in lama kin chi kina koda custodia chapang ho thum si chu apa ana changa hi joy hin naw pasal khale na mai khat ane hi apa chun la ama apan pi lo hil ding hi ti cha he jin ama le ama ki tha ding ana ngai tu imut na lo tampi anane hi jong le anaw nu in ape chain doctor so ana ko joy chu ana hu do kin nei joy hospital a aw ma chun doctor so chun ata asa chunga akisu kha ana mark so chu amudo kum som le li bep chapang chunga hitabang om thei iti hiding ham doctor so kisan lungdong in ana thlai nei hiti chun doctors no me ho chun joy chu medical examination a bolu nahi le thudi chu hin mudo tawin hospital a kona discharge akibol zo chun anu so pinu chu joy ki mu pi ding in ahong nei here chun joy in jong ama sapena ding in anu ko ma chan thilum dan zo si chu asai pi nei le anu in jong adin pin here kona chun joy jong tha akipin anu niaw to police in achi hanin report agabol han ta nei hiti chun kholna ahin nei na hi le joy chu victim a hi dan chu ahin kholo tawe ama se hilawa iti tabanga hi ana bolo numei adang mi nga jong ana na lai hi dan jong chu ahin kholdo kin nei hichi ahin police ho in mona nei ho chu manu hen lang ko nin jong achan diwa long got na pejing leo thiljo si chu pha in tin ki chai jing ding ai hi sang chun police ho le ko nin hichi thil so thu a thu tan na dia ana tan lo ji un khonunga hin bol to thil ho chu ama sapa sang in amel se jo chi na lai nei hichi joy in police a report agabol ni mama achun victims ho identity ho chu police ho in media angin ana sei do taw na hi le media ho in athil dan chu si cha bonin zapi heading a hin sei do taw na hi police ho report gon dan jong chu za chum be khare kin report na chun police ho chun hichi victim joy chu miriang a pasal som li li to ki chim ding in a chien hia chun aga pi ti hun asun pasal ho chun meinu chu hunama asu si no hi ti in akisun kit po nei police ho chun a victim nu identity asu do ta wangun mona nei accuse me som li ho cho asai do kit po bin akoi tup jo kin nei hichi pasal mi su se ho loi hi aminu hi hen lang alimu hi jong le mun khat cha in mi mu ding in akita do pun hoya umuham ti ho koi ma cha na he po bin miriang munami hole akai khompiu school chapang ho bauchun ana he on public nga zapi he theding in ama ho identity cho aki koi tu mi nei joy chu thu do na nei ding in nigit sungzen hi thon lo hilin a ko kin iji chun joy in aki bol se na police a case file a bol jong cho aki si lew ta nei aji chu police ho ki san chun joy chu a victim a hi ti a het wang wa cho thu adia atan lo wa ama ho kisanin a enga abolwa adok sa do na abol jinwa a phat sile officer pasal chumchumin hitia cho thu do na abol jinwa ana su gim jingwa hi choi chun numei officer a hin sol pi diwin jong thum na ana nei hi jong le a thum na jong chu i ma chan a ki gel pi pun na asa in anei po ni hi police ho chun adok atiu dol thu do ho jong adong po
nang zo en amaho chu seduce na bol ham na da mong hinam kanom poi na ti kha nial hinam nanop lawa hi ipidinga miriang lama chu avela na chi jing ham ti ho powin do na asimu na hi choi chun avel velen ki chi ta in asai jing apa chu strict ta hi ja chu achi lawa hi le pasal holoi a video chu internet na ahin upload ki diwa hi tia agi na ho jong chu sei na hi police ho hin hi chi pasal chapang som le li ho nu le pa te ko ma ko na hi sum izat lom hi akila over hi di ham ti wang chu ake ta pon itin iti jong le acha teu chu hu do a mo chan sa lo te ding chu anaku lo hi heti chun choi chu apan biding aum ta point ta sa abol gim naw mel se ta ahin tu zo nunga lunggel lama jong na sata ha sa na ahin tu sa kinoi heti chun phat so ta zo nungin South Korea news channel on hi chi thu hi ahin sei pan kinu police ho chungin pressure ha ta in ahin pi na hi le hi chi pasal mi som li le li ho se si chu ahin man do choi chu identity bol ding anako na hi police station atam zo a hi identification room chi a alaya chu glass ki koya apolama kona asung ki muthe asung lama kona apolam ki muthe lo hi hi cha hi police ho chun room sunga chu mi ho chu ko som ti ho cha a ho ako lu wa choi chu ave chil sa diu do la hi isang chun am ho hin hi chi pasal som li le li zen ho chu khat vein tha khanin apui lu ni anave sa ki ni hi chi ata asa chunga ki chi na nei pasal mi som li li zen tha khana amu kit na ho ji chun choi chu ati eke thing ten jin ta amma ho chu a hi be ti cha jong asai do thei ta pu ni hi ami ho chu ama ma hi zawa hi tia asai ma sanga chun pasal holoi chu ake senon apengun itia hitabang chu ka bol khawam ka vet mai hin to jong ka to kha lo na hi kamin na zaw sa thailo ding a hi ti ho in ake sen thon apeng la ala ni hi ia hin police hon jong all ola to a sei sa ding ti jong lovin koi pen chun na to kha hoi lai ato kha wa ham kino in sei loi ti ho in ano tho jing kit na layun hi ji chun choi jong chu along ti zat be se na ho jin along chi dan akisu tapoin khonongin psychiatrist hospital in lakhat sum admit ki bole ni ichi hospital a sunga chun choi hin psychiatrist pa komin anase train thlai amu ting le ki tha jing ding bo agel ji dan ho jong chu anase ni eti thil su ki sei ho zo se khonunga choi interview khat abol na wa kona cha ama ma in anase do so ke hi eti chun choi chu alunga ki chat na adim jing je chun alung gial a ha su kha ma jing zan le amang asejin akin ji in bule me kisan adu da in ane thei ta point depression in adim thlajing ama le ama mona akichan lo ji ni eti psychiatrist hospital mona aum laya chun choi apa hin mi khat ahung vilin achanu angai lu na alung se ailo le adam mona ho ji a chu ahung vil hilowin choi susi apang ni ho chun choi pa hi anaki ho piwa suma ana hle phla owa choi pa hin sum anaki la a ichi to khial denga cho choi en kinuk tona le kha khat chunga he soi abol ngai khat hi ana si mo hi ichi kinuk tona le kha chun hi ti na ki sun ke hi mi rianga thil so a victim kaina chutia na sata ai su gen thei wangun sumle paile lunggel ngai tuna lamin na sata in ki thopina kamuna e ti hi ichi le kha achaina lama chun choi en ichi aki het pi pa chu angaya alung sina amu kit nom dan ho in zong akisun ichi mi ho chu khat cha go na akipi ding kaphal pui agan theilama alha do diu hi tia choi seiding dana ki sun jong ajaw kinin gamle lei anu amango na ji kho mo hi choi chun apa akicha jin anu ada ke bangin le kha chu sui anakain hi ji chun pasal hola a mi som la thum chu anaki hla do tai ni itia achanu di na to sum anaki le a amu sum ho zo se chu ju don nangenin anamang chai kitan choi dam mo a ki zen na in siki jong anamang po ni choi adam do zo nunga school ale lu kit go na jong chun admission abon na ding anakino pi kit tapon rape victim hi je chun koi masculine admission anapinu po izong le school khat achun admission anaphal pion ichi school munjing ajong chun mona nei mi akilha do nai lo ho anu apa te ho cha hongun choi chu
payroll petition sign bol sa ding ahung go jing hi pasal khat pa anu di chon hiti na sein chi lekha hi sign na bola hi le kachapa to ka kichen sa ding nei anati lewi nei hi chi misusi som li li ho lo hi athim zil naw azom nom dan haw le na to na akimu nom dan haw abang bang chon kolesa admission akibol kam a hi dan ho jong chu het do he ki hi chi ta bang mi hon school hoi hoya admission amu thei ki nu hi dat ma ta kha cha hi hi chi ho loi si la hin mi som ho chu athil se bol na wa chu ana zaw lo dan na kila azin judge pa chon ama ho si chu ana tha ong chule joy pan sum ana kila ana mi som la thum ho si jong chu tha ong a he ki nu adang awa si chu a main culprit a hi ve tin am ho chunga hin thu tan na ana nei ni hi che mi som ham awan ho si la chun mi nga tabang bo chu juvenile detention center ki ti hi che akum hing nai lo khangdong chapang hon thil si abol do wa hi le aki koi na jiu mu na chun ana solun hi jong le am ho jong chu criminal record ane ve tin aki sun kit bu ni hi ti chun mi su sia pang ho zo si jong abon chawin lungmong selin aki ha do kaman kum som ni lam achi ta nu nga hin he chi holoi hin ale khasim naw zo se jong achai son abon in chena ki sim gam tawe zile cha ane lungmong selin hin ho mangon hi he chi a case u ahung ki chai la lam ba chun choi hin a in ada la in siol kopia aso pin to anu to aki chon du na he chi zo kum khat zo velin choi le anu hin police hole government chungin case anabol kin ne hi hiti chun choi jong part time in na hin tong pan phat ahung che chin choi chunga thil so hi 2004 kuma ana so hi 2014 kuma chun ama hin ho kuna kila sonin film khat gongju kiti khat chu a hin sim do ne hi chi phat lai jing a jong chun a case chu new so in a king jing na layan chi to kilhon chun a film ho jong chu alo ling he jing hi jong le a film ki chaya a victim ho chunga thu adia ki tan pi lo je chun mi pi ho alung thlai thei pu hichi miryang thil su chunga victim ho hi a hiding bangta ki veng bit ngai lo a hi ven bit ngai a hi tin demand a hin bol pan ni 2019 ko ma chun news khana kon ki mudanin choi chu hichi athil tu na ho je akona chun alung a ki su lo pai a hi tai tin ahung ki so kinin masanga a class over a thim pen mu chu graduate jong a zo tapo ni 2024 ko ma chun hichi choi case chung chang thu a hin lo hlin na lin ta iti ding ham khani ahung hlungin hichi miryang muna school anakai chapang ho zo si chun mi su se ho chu abona a he so ke hi ji chun mi dang izan ham to ki tho in hichi mi ho la somni le ko zen hi ana su salo ni hichi ho la chun choi ki su si na alam kai choi ana ko do pa pek kitipa jong chu azawin hiya chun youtuber narako kiti khanin pek chanu ni kho zakhat alhin na ki pa kin gun aman naw video akap da ho rong chu ahin po chu akimoi nei pek ti lawin adang dang ho so si alim amelo jong ahung ki modo gamin sin giti volvo dealership mana tong hichipa jong chu ahin su salo nei hiphat chun sin chu anato na company ten a background ho ahin check wa ahile thudi ahin het do panun sin jong anato na konin ana haisa tawe nei hicha pan analami ho hi anaki settle gam uwa ama on company nei loi restaurant honga bol thei ta an he tawe restaurant hong mi kha jong chu ajinun athu chu youtube ma kona na he to jin anaki bui hone a customer hon jong ahin zon tapo nei hichi mi hola achun mi ni chu achi honin choi komin ngai dam aga ki thum honin ama sangin ho asu kha pi talo ding tin aga taw ani nei hichi thil so la ya chu choi chu kum som la li bem ahin alain tun bang kum som thum awal setan hinla hichan achi ta wangin athil tu ho chu anung gela ahile hin khuman dan ha asazina lai nei aji chu achunga su si hole anabol si ho chu khatcha go na jong ki pilawa juvenile detention muna kisol ho jong chu aji ngathaya ki hado paidano na hi tai nei 2024 ki chai kon lama chun soen hichi ama case to ki saya document ho zo si ahin pi do divin court komin nge na ananei hinla court nin hichi document ho na de a hile ngo na kinai pasal som li ho zo si phalna na hin kila ngai ding hi anati pi kin nei ama hi victim hi banga
culprit ho phal na zaw lawa ale kho chu ki pido lo ding a hi tia ai ana sei pi kin ai hi ichimi hola kha chun plastic surgery eki bolen amin zong ana ki khelen I zong le ama zong chu mi hon ana social thau thau nei ichi thuwa hi police hole government in thu adia atan lo zin ami pi hon ama thane na bol theina dan ta in ana bol jingon holna ne ya ana pang choi ana hosi a ana gi police officer izan hamsong ana social kinu nei 2024 kum sunga chun hichi case hi ha ta na hu tha hin do kinin amun amuna konin ki thopi na za chom chom ong ki khom choi le ain sung mi te chule ama banga ana ki susi in chung mi te ho ading mi hon na sata in pan pina ana nei on hi hichi kum som lali nunga chapang be ki susi na chung thua hin ne gu cha gu ha ji hi te ding a hin kum som ni wal set achi ta wang zong thu adi in akitan nai poi ni hi tunia ding ni chan chin tin video hoi saule like ga pol pa malam tin video kina kimukit tingin na bonon stay safe and stay blessed